Na osnovu iskustava iz prakse, pripadnici izbegličke i migrantske populacije pozitivno reaguju na koncept psihološke podrške i ocenjuju ovaj tip usluge kao važan i značajan resurs u nošenju sa problemima i preporučuju ovaj vid podrške i svojim bližnjima. 86% izbeglica je psihološki ugroženo, to jest ima potrebu za nekim vidom psihološke pomoći i podrške. Psihološke teškoće koje se najčešće javljaju među pripadnicima izbegličke i migrantske populacije su simptomi depresije, anksioznosti i posttraumatskog stresnog poremećaja. Važno je naglasiti da pomenute psihološke teškoće ne ukazuju nužno na prisustvo poremećaja mentalnog zdravlja, već pre na očekivan odgovor na iskustva i situacije u kojima se nalaze pripadnici ove populacije. Sa druge strane, ako ne reagujemo pravovremeno, u situacijama prolongirane neizvesnosti i nepovoljnih životnih okolnosti može doći do dodatnog urušavanja psihološkog stanja pojedinca. Potreba za ovim vidom podrške prepoznata je na svim nivoima, kako od strane nevladinog sektora, tako i od strane relevantnih državnih institucija, što je rezultiralo time da danas u svim azilnim, prihvatnim i tranzitnim centrima postoji dostupan psiholog kome korisnici smešteni u centrima mogu da se obrate, kao i korisnici smešteni van centara. Od ključne važnosti je obratiti se psihologu kada primetimo neke od navedenih simptoma kod sebe ili kod bliskih osoba. Čak i kada nam se čini da će se simptomi povući sami od sebe, postoji mogućnost njihovog pogoršanja ukoliko ne potražimo stručnu pomoć.